Assalamu alaikum mtengoji tukufu lahe shabakati la internet ya lutukana mitimrikao midofanya video harmaze rezo sosio sale o yika fardu yaini hauna beika ahaku yokana nifanya video hamanda inu haandani ya mtotine nji presente mimi mwananyani ndrungwao banu miparwa El Abidin Benashim na mjihundo harma MC Yashini mji ambao Tianjin harma university ambao Tianjin University hakadwa bili ngamrushukuria charge d'affaires wa heze affaires za Komorina shini ka ongo jihundo shini SCJA ya haiho Beijing mshukurie haku heze jitahidi zahe au kana ye problemu yinura nziajiri hashindi ge contact nasi haripara harilaulia harijua habari ishukurie no msaada ikao uvumbulwa ukana wetuko huja kao uo msaada wa heze maske zinortiao baadhi ya likoli zinji ngwatu wao ze maske hizo mfano ndo likoli hatu sikasi na problemu za maske au kana likoli zinji ngwatu wao ze maske hizo. Donc ha kadwararu do utuliza mapambano wa hatu heni dhamana ikao ngena mwanashini banu yake makini holio sime silamu inde hali heni za haja mduto shukuria Mwenyezi Mungu nde hali zenjema zehija mdu shukuria zembize hija mdu shukuria ukanari ritsi tatsazane rambeza kweli zenongongi zonziro watsina hata mbandramu manana banzo nziro hindi manana bazenzi ngizo nziro dukana henu sikuwa hasha des centaines de personnes watsingo persone virus na wenji wafao. Donc hama mtu mnikani mfano omjini ununakaya omjini ununliyo jana wandu waka 22 leo wandu wasudi hata 27 ijo kiro honda wamasioni iho zenongo zenjezetsena ani wandu wenje zao hama wandu wendombiyo zenongo haku. Donc du coup mimi izona nzona benga bo problemu zinjihon aparia ho wade saze harmoze supermarché zinji zibaya emilango kwa sufanya hazi ezabua ezinungizwali ngazifwali halisi au kana ngwendo hata ngohulo tsiwono leo ngabo tamantine zikaufa ndongo za majana matsanu hwenda yo mfano na tukomunika nizentamati shayo na mfano cha hizo zinongongizwali haku. Du coup wenji tena kwa tujua waroha likoli zinji zibalwa zingizwa ma quarantaine kwa tujua hata utsoroha shango tsingo bakondani ulondani unondani bakondani ani abahe kezindu za wakani zonda nezihisa engo fanyo baadhi za likoli za hatu zibuwa ze kantini sha wandwenji wako alishakola armaze kantini. Du coup mfano mjumambia nukanaruma tsono group ya hoa Komori ngabo manama abo amba ukana mimi bana baha mimi sasa dépasser hamdu ko fanza abamo haukana msuhula mbahindu ili hautimiza video ya wangu dukana nambe ukana conseil na jonika wandu ikao remadhama na hatu rasi wandu ruloshini wanazione ruloshini dukana irantre vanunga si vacances halafu irantre irepusewa halafu kenda kazi wa dati oskurjo konjie. Donc mimi zunacho emba conseil na tuitoa tijohamba holivo kartuli na serikali ngarona onsizinji waja warenge wandu hao wawe evacuer wawatoa shini wareja armazensi zao ngabosa waja watoa ngabolonsi yani wajao ikina Kongo waurako ataswili sa kwa armazensi yazokana waje wa evacuer wana hao o masitoni wa hao wale kunoshini. Donc me conseil na jamba ngarambwa nsiatu maskini monsi bili
beshe o maskini balisha he situation ziliyo msisirukana nsinga doshinde towe amvio yijeri rengeri towe hon sana mbukana heni para ujoshinda ya tapale ya shinde ya jia towe mana he shini banu ya sezahe ijoka njema mju ya jia fanya hizo au kana mafundi watu warambi ya ukana warebesha message ema directori waheze likoliza watu ne baadhi ya mafundi watu waranika conseil warambi ukana heni mru ijoka njema ya sezahe paske karsujua dini rutoko njia karsujua zenongo zinu wajuko julwa shauri dini alafu ambukana ke ijoka njema mra sezahe ndi yako hao ata zenongo zikalmehe nge mrareche. Donc moliho tsamba ukana mafundi watu ne mapamana wahe ze universite za hatu warambi ukana na msezanyo ukana vanu mtudorejeza vanu ngasi vakansi rentre repoussewa car sujwandi nir joko rejei e kawozi safundi nga joko njandi ye ape prendi utsuambi ukana ngarujuma mbiyani kawasi date fixe. Donc we conseil wari nika watsungamba ya joka njema msezani ya rumazin sezani mde mabaki hata nakati wa joka situation njema na rujum tulizani mreje likoli alafu harudina betsenokana vanu beshe mrabaki hunu sabu mnungu jokana harma dutu mnungu kwa harma dutu mnungu kwa harma hara ivanu mnduka tsujwa roha mnungu hamange prison monsizo bilitsena ezinunga zifwali ema pesa yo wajurumia kutujo wade ono wajuko dure mezi mingabi yezinunga zijuko fali hata mezi mingabi mapesa wajurumia pia joto shughule bia useza awezinunga zifwali wanzo live nyumba ulive na ndongo zinjijizo donc mapesa ngajoka ande mapesa yo kamru mtomana mwana ngena yo juko dure mwana he period ino ya juko ka hunu karma ye wade hunu ate virus juko ndi ashawiri ashala msinze bienza apari wandu walona bursu ikawo gizo ila mrama hindi gizo komple na tawao anyambesi wao jokiriwa hunde idewa mbea anarbaki ngaratoshinda riba konda nini paske ngasi na bursu ikangu gizo komple ze bursu gizo efikasi sha imagine mathalani mrutso na bursu ilo komple ulindo heni mwezi ya tinomba hindu ngono yabo mapesa la paske mathalani ka haderwa ralijana shabange double hao ngekoma jema hivi kwezi zinduzi heya ngazifanya pia alafu haukaza kifo msasamaha ni washe marahaba hizo juhudi za charge d'affaires na ushukuria ukana o msaada wa hizo maske kao charge d'affaires harengeze juhudi za hizo sanga shukuriao the maske kao charge d'affaires harengeze juhudi zae ili azitsambaze harmwa wanazoni waloshini. Wassalamu alaikum.